Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Nibyo rwose ku bakunzi ba Digital Wealth Rwanda hari haciyemo iminsi ariko impamvu irazwi kuko imyiteguro ndayikomeje, ntabwo gahunda ntabwo zirasoza, amatariki narayababwiye muri video yabanje. Ubwo rero imyiteguro ndayikomeje. Ni ukuvuga ngo rero ku bakunzi ba cryptocurrencies na crypto trading muri rusange, ndumva tugikomeje kuba kumwe cyane, dukomeje kuba kuko iyi ni imwe muri cano nkeya cyane zitanga amakuru kuri iki gisata by'umwihariko. Rero urumva yuko hari n'abantu rwose badukunda bemera bagakanda kuri like na subscribe kubera yuko babonye ko nta kintu na kimwe bibahungabanyeho, yaba mu iterambere yaba no mu buzima bwa buri munsi, babona ko nta kintu bitwaye bakanda kuri like na subscribe, ubwo n'abandi murabikoraho. Nahoze ndeba ku bijyanye nuko isoko ryifashe muri no minsi. Murabizi iyo muri crypto harimo kubaho ubuzamuke, icyatsi aricyo cyiganje, abantu baba barimo guserebura ibyishimo ari byose n'iki, ariko noneho iyo harimo kubaho ubumanuke, abantu cyane bamwe na bamwe baba bakonje, wumva bisa nkaho bibishye. Ariko ibi bihe byombi ubundi birasimburana. Ibihe byombi birasimburana. Ni ukuvuga ngo ndebeye kuri video mperuka gukora, ni ukuvuga ngo amafaranga yari arimo guca muri crypto by'umwihariko yari tiriyari imwe na miliyari 45. Zari tiriyari ebyiri. Zari tiriyari ebyiri na miliyari 45. Ubu rero harimo gucamo tiriyari ebyiri na miliyari 33. Bishatse kuvuga ko hamaze kugabanukamo miliyari 12. Umuntu ashobora kwibaza ati ikirimo kubitera niki? Muri video yabanje nasobanuye yuko hari regulations zigiye gushyirwaho kuri crypto muri Europe by'umwihariko, mu bihugu by'i Burayi. Izo regulations rero zatangira gushyirwaho mu matariki nasobanuye, ntabwo aragera mu matariki nasobanuye nibwo izo regulations zizatangira gushyirwaho. Ubwo rero urumva ibyo ngibyo nabyo bitera abantu bamwe kuba skeptical, bakavuga bati ntawamenya, reka mbe nkuyemo ayanjye n'iki bintu nk'ibyo. Ikindi ubwo nimo ndashaka gusobanura ku bintu bijyanye n'ubumanuke ukurikije ukuntu abantu bagenda babivuga b'abahanga cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu gikomeye, urabona ko tumanutse gatoya mu by'ukuri imituku ni myinshi. Duhereye kuri Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, urabona ko mu minsi 7 ishize urabona na Solana ubwo yamanutseho 12%. So mu by'ukuri imituku ni myinshi. Tugiye kuri meme coins noneho by'umwihariko, ntekereza ko noneho urumva aho biba bikabije, imituku ibiri ku rundi rwego. Kandi ubumanuke mu by'ukuri ubumanuke burakomeje. Ntago navuga ko bugiye guhagararira ahangaha. Ubumanuke burakomeje. Ubumanuke bwa crypto urebye burakomeje, kubera yuko wenda reka mberekere kuri no chart kugira ngo mubirebe neza. Urabona ko iyi chart ni ya Bitcoin kuri time frame y'icyumweru. Urabona ukuntu imeze. Iyi ni candlestick y'aba sellers. Kuva hejuru ahangaha kuri iyi ni strong resistance, ikaba strong support. No kuvuga ngo iyi ni bearish candle, urabona ukuntu ireshya, ni ya nyuma iheruka. Urabona ko ni bearish candle kandi nini bikomeye, bigaragaza yuko aba ba sellers muri iri soko bafite imbaraga zitajenjetse. Ariko ibihe nk'ibi ngibi biba bigomba kubaho. Ibihe by'ubuzamuke n'ubumanuke biba bigomba gusimburana. Kubera yuko biragaragara yuko nkaha strong support kuri Bitcoin ni 60,000. Nigera ku 60,000 ishobora kuba ari izakatira ikongera kuzamuka.
Urabizi ko ni probability, ntabwo umuntu yavuga ngo aba ari sure neza ko ariko bizagenda, ariko nkurikije mu by'ukuri hano hantu ni strong support. Urabona nk'iyi pin bar, iyi bullish pin bar, urabona ifite wick ndende bikomeye, aha cyari ikimenyetso yuko isoko rigiye guhindukira ngo ryongere rizamuke. So aha hantu rero hari tails nyinshi cyane nk'uko bigaragara. So isoko ryahakatiye inshuro nyinshi, bivuze ngo n'ubundi nirimanuka nirihagera probability nyinshi nuko iri soko rizasubirayo. Turacyari muri ya mezi ya consolidation, turacyari muri ya mezi isoko riri sideways, range bound market. Ngira ngo narabisobanuye muri video zabanje ko isoko rigiye kuba rigenda ritambitse. So abantu rero ndumva batakwiye kugira impungenge cyane, ngo abantu habeho kugira ubwoba n'iki, ibi nk'ibi nabyo umuntu aba agomba kubicamo. Hari umwe mu bahanga nabonye avuga ngo none se niba udashobora kugira ubwihangane mu imanuka, wazinjoyinga cyangwa se wazaryoherwa n'izamuka ute? Urumva, ni ukuvuga ngo nimba mfashe wenda nk'urugero nk'amadolari 500, nkagura wenda nka crypto, nkagura wenda nka Ripple, hakabaho ubumanuke nk'ubu ngubu, ku buryo nyine ndeba ya 500 yanjye nkabona yabaye 5, nkahita mvuga ngo ndahiye karabaye turashize. Ibyo bintu ntabwo ari byo ku bantu. Byaterwa wenda hari umuntu uba warashyize amafaranga ye muri crypto avuga ngo nyuma y'ukwezi ndayakeneye, nyuma y'amezi 2 ndashaka guhita ngira icyo mvanamo. Bene umuntu nk'uwo niwo byasa nk'ibibabaje mu kuntu, ariko ubundi na nyiri Binance zawo yatubigiriye inama yuko niba dushaka kugira icyo duhindura mu buzima bwa buri munsi bw'imibereho, nitwemere kubika crypto igihe kinini. Ntekereza ko rero icyo twita igihe kinini ni igihe byibura kiri hejuru y'umwaka, nicyo umuntu yakisa igihe kinini. Ntabwo ari amezi 2 twakwita igihe kinini. Icyo ngicyo gisobanuka. So bumanuke rero urebye busa nk'ubukomeje, kandi bimwe mu bintu birimo wenda hari n'uyu mugabo w'umuhanga nawe hari ikintu yabivuzeho, nyiri MicroStrategy, chairman wa MicroStrategy, nawe hari icyo bivuga ku bijyanye na Bitcoin, turaje tubirebe. Ariko icyo navuga nuko mu by'ukuri ikintu kirimo gutera n'irimanuka, ni ukuvuga ngo abaguzi muri no minsi ntabwo ari benshi. Bitewe n'iki? Urumva muri ano mezi abantu benshi bajya cyane cyane muri bihugu byateye imbere, bajya muri vacances, bajya kuruhuka. Mu gihe cy'impeshyi bajya kuruhuka, bakabafata za vacances bajya hirya no hino hatandukanye. Rero mu mafaranga baba barabitse muri crypto, hari abafata umwanzuro bakagira amwe muri yo banavanamo, kubera ko wenda bari short term holders. Icyo ni kimwe. Ikindi gikomeye cyane muri crypto wenda kirimo nka challenge muri no minsi, ni ukuvuga ngo muri ano mezi 2 ashize hakozwe izindi miliyoni 2 za cryptocurrency nshyashya, ubwoko bw'amafaranga bushyashya bwiyongereye ku isoko. Urumva 2 miliyoni z'ubwoko bw'amafaranga bushyashya bwiyongereye ku isoko, urumva ni nyinshi bikabije. Noneho amafaranga n'abantu wenda bakunda altcoins muri rusange, urumva baraza bayanyanyagiza bayashyira mu bwoko bwinshi bw'amafaranga menshi, yaba amashya, ibintu nk'ibi. Iyo rero yabaye challenge ikomeye muri crypto muri rusange, ni challenge ikomeye cyane. Abantu baravuze bati byaragaragaye ko abantu bakunze crypto n'iki, kubera yuko urumva n'abantu barimo kwiyamamaza muri Amerika, bari abantu twubaha bo hejuru, barimo kwiyamamaza ku mwanya wa perezida, nabo bagira gutya bagakomoza kuri crypto. Urumva bifite indi ntera muri Amerika,
twabonye ko miliyoni zigera muri 50 z'abantu muri Amerika zibitse cryptocurrencies. Urumva byo nabyo, urumva rero abantu rero baba IT muri iyi domaine, muri iyi field, nabo bakora ibishoboka bakazana ubwoko bwinshi bw'amafaranga atandukanye, kandi ubwo muri ayo mashyashya aba yaje haba higanjemo atazamara n'iminsi rwose azahita azimira muri ubwo bwoko nari mbabwiye bw'amafaranga y'ikoranabuhanga bwongewe mu isoko. Ibyo rero nabyo ni imbogamizi itari ntoya, ni challenge, ariko niyo mpamvu umuntu agomba kuba aware cyane uti ndimo ndagura izihe mu by'ukuri, niba ndugura ndanagura izihe, kugira ngo umuntu atazagira ayatakaza kandi ntagaruke. Ibyo nabyo biba ari iby'umumaro kubimenya. Ariko urumva iyi periode niba twabisobanuye yuko turi muri range bound market, no kuvuga ngo igihe cy'ubuzamuke nacyo kizaza. Ubundi abahanga baradusobanurira yuko hagati y'ukwezi kwa 9 n'ukwa 10, ubundi ayo mezi azatangira kugaragara yuko ari amezi meza muri crypto. Amezi meza muri crypto kwa 9 n'ukwa 10. Kwa 11 rero ko kuzaba ukwezi kw'impinduka muri crypto, cyane cyane impinduka zifatika rwose, zifatika mu buryo bw'ubuzamuke, so ku buryo impera z'umwaka urebye abahanga baratubwira yuko hazaba hari impinduka nziza, harabayeho ubuzamuke ku ma crypto muri rusange. So birasaba kwihangana, kandi urebye bull run yo muri rusange iteganyijwe umwaka utaha, hatagize izindi mpinduka zibaho zibiza cyangwa se intambara cyangwa se ibindi. Hari ibintu biba bishobora kuba mu isi bikagira byinshi bihindura, ibintu bimwe na bimwe bigatakaza agaciro, ubuzima, mbese ibintu nk'ibyo. Ariko Uwiteka aturengere, adukomeze, kandi ntihazagira ibibi biba byabaho. So rero uyu muhanga we aravuga yuko uyu mugabo nyine w'umuherwe aravuga yuko donc Bitcoin we ayifata, urabona company ishobora kumara imyaka 10 yitwara neza, abantu bagira amakampani akomeye, ariko nyirayo buriya yagize ikibazo wenda akaba yakitaba Imana cyangwa se akagira ikindi kibazo gikomeye, hari ubwo bihungabanya cyane ya company mu buryo butari donc wenda ingaruka ntizite zigaragara ko kanya, ariko company buke ikazagenda mu by'ukuri bigaragara ko igize ikibazo. Ariko we akavuga yuko hamwe mu hantu company ishobora gushyira amafaranga kandi bikaba byizewe yuko ishobora na nyuma y'imyaka 100 iyo company ishobora gusustaininga, ni ukubika ubutunzi muri Bitcoin. Kuko Bitcoin ni ifaranga, ni store of value. Ni ahantu rwose mu by'ukuri ubona ko mu myaka iri imbere abantu bazahabika ubutunzi cyane mu buryo bukomeye, kandi bikazaba byizewe yuko aya mafaranga yabo azakomeza kurushaho kugira agaciro aho gusubira inyuma. Bityo rero bikaba byahesha na za company kuba zagenda zikura aho kuba zagwa, bitewe nuko nyiri company nyirizina yagize ikibazo runaka. So ahangaha nibyo nyiri MicroStrategy yageragezaga, nibyo nako yararimo asobanura. We afite ukuntu yemera Bitcoin mu buryo bukomeye cyane, ku buryo avuga yuko we agenda afata igihe cyo kugenda agura atitaye ku makuru agenda azenguruka hirya no hino. So kari n'urundi rubuga rutubwira yuko Bitcoin vuba ahangaha izazamuka ikikoza ku 90,000. Ku 90,000 rwose izahindukira ikazamuka ikayikoza. Rero iramutse ihageze, iryo ryaba ari ihumure ubundi rikomeye cyane muri crypto. Ibyo ngibyo turimo kuvuga niyo bitaba muri uku kwezi, kwa 7, ntibibe no mu kwa 8, ariko kuba ko bizaba, icyo cyizere cyo kirahari. Nubwo twavuze zira challenge hejuru haranagerageje gusobanura,
ariko icyizere imbere kiriyo. Ubwo ngewe ndi mu bantu bari optimistic bemera yuko bull run muri rusange izaba. Urumva ni ikibazo cy'igihe. Noneho hano baravuga ngo watch BTC price weekly close for key signals. Uvuga ngo kuri time frame y'icyumweru dukomeze twite kuri time frame y'icyumweru ari turiho hano, dukomeze tuyiteho turebe ubuhindukire buzabera he. Ese hano ni kuri strong support hano hasi ubuhindukire buzabera? Ese nahangaha isoko rigeze n'ubundi aha rigeze ku buryo ryahera hari hahindukirira? Ubwo turaza kureba iyi candlestick y'icyumweru kigiye kuza, icyumweru tugiye gutangira, candlestick y'icyumweru uko izaba yitwaye, niba hazabaho ubuhindukire isoko rizamuka cyangwa se rigakomeza kumanuka nk'uko bigaragara yuko aba baserazi bari very strong nk'uko bigaragara ahangaha. So ubwo rero turakomeza tugakurikirana amakuru. Industry yo ni nziza ntaho igiye kujya. Hari igihe kizagera mu myaka iza iri imbere, ubu turacyari mu mwaka wa 2024, ariko hari igihe kizagera mu myaka iri imbere abantu bakajya umubare munini w'abantu ukabona koko mu by'ukuri crypto ari amafaranga yizewe abantu batunga, kandi bakizera yuko aho hantu babitse ubutunzi bwaho ari ahantu mu by'ukuri ho kwizerwa kurusha uko uyu munsi bimeze. Kangira akantu ndeba gatoya, buriya umuntu iyo akunda amakuru ntabwo arambirwa. Uyu munsi ku isi hano baratubwira ngo today 1/8 of the world population knows what cryptocurrencies are, with over 420 million crypto users. Imagining a world without Bitcoin and altcoins is hard. 1/8 cy'abagize isi nicyo kizi ko cryptocurrency zibaho. 1/8 cy'abagize isi. Urumva ko mu by'ukuri abantu bazi ko cryptocurrency zibaho baracyari bake. Icyo nacyo ni kiri mu bintu mu by'ukuri kiri mu bintu bituma crypto zitarazamuka ku rugero rushimishije. Ariko hari igihe kizagera aho turimo kwerekeza bikagaragara yuko cryptocurrencies ari ubwoko bw'amafaranga bwizewe bushobora gukoreshwa mu kugura ibicuruzwa na serivisi hirya no hino ku isi. So niyo mpamvu kubimenya muri iyi myaka turimo ari iby'umumaro mu buryo bukomeye. So ndumva hari amakuru menshi abantu bamenyemo ahangaha batari bazi. No kwibuka gukanda kuri like na subscribe kugira ngo aya makuru meza ya Digital Wealth Rwanda azajye abagereraho ku gihe. Ubwo rero mu gihe crypto zirimo kwitwara gutya, nakifuriza abantu kuba bitabira Crypto Capital Group, kuko yo hagati aho bayitanga amafaranga mu gihe mu bijyanye na crypto twari dutegereje ko ubuhindukire buzabaho. Ndavuga ubwo kubaguze n'abataragura, kandi muri crypto ntekereza ko baba baretse gatoya, kuko ndabona isoko risa nk'irikimanuka. Cyokoze icyumweru gitaha kizaduha ishusho ry'uko ibigiye gukurikiraho byifasha. Ariko mu gihe umuntu arebera mu
mu ishusho ry'isoko mu gihe gitoya mu bijyanye n'imyitwarire yaryo. Gusa imituku yo irabereka yuko mu by'ukuri ubumanuke bwo burahari kandi busa nk'ubukomeje. Ndumva byinshi twabisobanuye, kanda kuri like na subscribe kugira ngo amakuru rwose ajya kugereraho ku gihe. Ndavuga hano kuri Digital Wealth Rwanda. Yari Serge, murakoze cyane.